اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خير خلقه، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ndugu zangu watukufu wa Jamalif, ahbaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, handani ngari hamidi yao rabbul alamin, ngari hamidi yao rabbul izzati salam, ngari hamidi yao yamrikao ndo yare hansi harma ule mwenguunu ya juri ndi yare hansi harma zanyide mwengikao do ye yao no maslah. Na ushukuria ahbaba rasulillah wonyize darsa zinu ikaongo ubanu hautolindilia rangobota asingwa lindilia wakati joka hadise darsa wakati hindi almuradi ikhwata al-iman wal-islam idarsa ya hatu karnado yideplace idarsa ya hatu ngiyo fix insha Allah. Mwenyezi Mungu yarnike unono wa daima rdoka bazima eze 19h uhea 19h30 31-35 insha Allah rdoka bazima illa usiku wa mfumbili ikao huo usiku wa tilawa ike tilawa ketuka ya zele raizo shange ikayao parti ya 11h10 etilawanga hadi sao za nyakati hizo insha Allah. Omonge mtiriretsi bakar na humratin na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinike nyumuri nde nyumuri njema nyumurika uza ufanya njema au kahari riumbwa rijeri fanya njema abonga roba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarjaile tikeme ngomwa rikao do wafanyao zenjema. Ikhwata al-iman, usikoleo nungartimizio yesura upara surat al-Hujurat sikihaba kisha aya 2 raru ikari zitimizi ruhunduka ya ngabo nafasi ngarjo ustale o haruma ya qissa ya humla wa duniani wa mwanadamu urayanisa jana insha Allah. Badaraonesa ndongo zingi uharuma isura oi sura ikao woneso wanadamu kaonge lazima wadu samihi
lazima heni mwanadamu yado samihi ye mwananya lazima mwanadamu yatido fanya uparana zifumbo na uparana na umenyana na ukaliana esurawe pia hazibirilia ani akhlaqi njema ikawe hini mrikao ngonzo yake mwema na shilendo ndoto ze darasa zahe qiswa ya he surat al-hujurat bahamba pia batike wanawashe wadharau wanawashe batike wanaume wadharau wanaume hason tipia ngelazimu hini mru yasihe edurati ya halafuri wasile uharmwe aya yinu ikao dorjuka urenga leo innamal mu'minun hakika waamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haza sabuzi waamini hasabuzi wao dawanu endawa alladhina dowarikao ani ngwadungao ngwambao la ilaha illa Allah ngwambao le kalima linu ikao le kalima linu lirifanya darsa ya he la ilaha illa Allah rone sa umuhimu wa he kalimati la ilaha illa Allah ikamrungo nziani narfanye sonti pia ani mriyale jeze wa ulime wahe umriyalo nziani mriyake na uradi mrado wamba mrunake ni swala nabii mrunake ni subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar kabati mrojoka utaabisha wala kajambo udozamba haku cha udozamba hambabi au kaini rongo pia ani uzoevu ni wakati kama mwanadamu harenge kalimati la ilaha illa Allah ngeni yo haini wakati ngutokani yo abangiyo mazoea harmaye hanywa ya hahe na banuwa rukango wa Mwenyezi Mungu haku wangwendao na njema zingi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala he hatiza wandu wa Mwenyezi Mungu haku hawe hatiza ziliwa ani zihu adhakirina wa dhakirati wavumba Mwenyezi Mungu hawinji uliho wanaume uliho wanawashe a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima hawe hatiza a'adda lahum ani hawelesheya hawe hatiza hawaramasiza wao juu ziliwa na maghfira yenda juu uge narkebe pamoja na watu ikawa Mwenyezi Mungu wakati roho hawaze train wanadamu walone ze telefoni walo auka ikamra jihar mwe train hamra jihar mabisi kutuhonda mritodo tokange balangu tuangalie telefoni bao jilazimishe wende hule mna tasbihi wala tasbihi wala wa moderne wala wana tasbihi komro wa waza ukenao harmetre ukenao harmale bisi ukejumuha la ilaha illa Allah la ilaha illa utokanyuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilibdo utila uharmaye grupu yinu a'adda Allahu lahum maghfiratan wa hadi wa Mwenyezi Mungu hawa hatiza ukaya ujowanika ani maghfira naziliwa zihu halisi wanroja hati na utofu Mwenyezi Mungu ni wakati ngasina salatu sanu ikada ndaza rangalize salatu sanu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yari fardhi shazo ngarjonga ukaya kartu timizi dakika 30 waruma ze swala hizo abo akato mwinji nguo wa hatu abo nge lazima wakati huo ri ujere sisi na rijero wakati huo ukayabanu umuri wa mwanadamu bali ndo wakati umuri wa hatu ndo wakati rangu wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinika umuri yarinika no wakati abo nge lazima wakati huo mwanadamu ani yatiurensi udoenda pombonyo wakati wangarto kuvuzisi wao amama Allah Subhanahu wa Ta'ala ilintikena sharahi zinji ilinje njia harmaye darsa ya pili ikarunduwe nafasi insha Allah ikakarja hunda maudo insha Allah ukabasi ata mushkil haba warwajahati na haba la ilaha illa Allah sibahi na udunga ya mitume na haba ukaya Muhammad Rasulullah imruoi ibana woi upara Muhammad yode nrume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waamini Mungu waamini mtume thumma lam yartabu baada yabo kawajati ya shakka lam yartabu
kwa jati ya shaka harmwe la ilaha illa Allah kwa jati ya shaka umtanganyo wa he Muhammadur Rasulullah kaze ima kaulu la tanganyiwa na mangale mahaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaya mwanadamu ikawe yeye yede ya mpanga yeye de ya mumba shamni kadaraja ikao hede hata hamwasilisha harenge ismu ya hahe hatanganyane ya hahe. Allahu akbar, Allahu jalla jalalu. Wa mwanadamu shahamni kadaraja ukaya ya ismu ya hahe ismu ya Mungu ikange vumbulawo yabo automatikan rivumbuo ya Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Yani wakati mreshe ismu inu mruvibre hauswalia mtume alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baada yabo lam yartabu kwa jati ya shakka harmali kalima linu kwa jati ya shakka harma imani yao kwa jati ya shaka wajahadu bi amwalihim sibahi sidotoka ngwa parola shahada shawende wawana she jihadi heze mali zao akangwa joka mronde awana she jihadi abaka tuenda maruvu chabo ngubaliyo ze mali zahe ngubaliyo zemvuza hahe ne akli ya hahe zileza afanyi hazi yode maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abukaya la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Msifikiri wala msidhani ya ukaya wauliliwa uharmasha jihadi wala watuhufa kumle zotro la kwa jafa wanwala ikamtsono wanwale kawafu wako hosiwa Imam Mujahidin woto juhaneda mwila woto juhaneze ngozila okwa hosiwa hauka ebale manardora hosehindi nadora hose ili ritafadhali Mwenyezi Mungu riombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarehemu mwana nyasi nderimhoso rimfanyaza nongozo ntipia rimtia bafuta hazo heze kalite ondakofanyilia mfu nerimzihi shawana wanduikaudu wa farma she jihadi la directement watu wada wajuhane helila au kaya umbaithiwa wahema mujahidin wajuheya ne mitilili ya damu ila shake na uheya mitilili ya damu wakatoko dubaithiwa wajuheya na lumiere wajuheya na mwenje menje ikangu jukodo zaga za harma ezungo za hao yonesaka walado wanruwaulili wa harma she jihadi kabati nongo nziro hama deze kodo zinu lakini deze kodo za halal itika hama deze kodo zili yaba hankodo za haramu utojua engwa wanilia onrongo hinri engwa fanya onrongo hinri lakini wanu wakawani ya kalimatu la ilaha illa Allah hakabano silamu unu rangudo mwando utodungwa hashari vatogu hamaadui wadungu wa usilamu unu wawamizensi lakini Mwenyezi Mungu haba ukaya yede ya sisa usilamu unu na yeye ngudo uhifadhi hata omwiso wahe dunia ikhwata al-iman wal-islam basi utodungwa na shari usilamu hata joharabaha ikamda zammilize mwangalie ani zenkodo zili yabaha inu ebangwa tahandongo hinri omuhimu wa hawandu wanu ikamru enimru mwenza akili ikaka hati hafikiri ngoroko wanu kwatu hanze mesilamu waheze mtene kwatu hanze mesilamu ani waavance harmaza ngoza hao bil asafi shadid emesilamu kwati bazima emesilamu watambalia shawallahi thumma wallah inge emasilamu banu watanganyiha emahadi wanu kwa jajori parisa hakalewo ikadandarangali katujarma siasa ikadandarangali wandu ikangu ala wao rangu ana Amerika wajaharmaza za Kiarabu wahuru masilamu yabo wabana mrinike mbaba hanu yabo na mrinike garaji ritiyezo boza hatu rikensi yabo wandu wastale wanu masilamu hamadasi wastale makafiri makafiri wanu ngwaju hao wedewerwa hitwa masilamu hamandao yabo wao waudu wazifanyao
hauka aranguha hansa mroda honi haho ilia juhende ya uwemru ikaonge karibu nawe abo wede wa mu wa wandika mruye ani ye possibility ila ukaya kensi shaana Amerika kwa jajo shinda wajusemisili rangula hiho hata iwasili harmadan za Kiarabu awada bano rabauka bil asafi shadid ingema silamu wanu wakaba zima ya Arabi Saudit ya Bahrain ya Qatar ya Kuwait ezentizozo nsipia ani zitanganyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu walakin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harinike Qur'ani ngarisoma majimbo cha mtume hakaulawa haba timrati zani ngombili timrati zani kitaba Allah wa sunnati rasulillah ikamsi hamana nizologozi nzobili lan tadillu ba'ti abada barika mnohangamia alafu imanale ruona mashakili sima islamu na bakari fariqiana karitiba zima sha wallahi alazim izengemi jina ivumwa yabo hauzenti nazivumwa yabo zenti zozi tsanganyiha kabati mriajo dware ya tiensa yafu harmazenti hizo chema na yazinu leo Kadafi hende haulawa leo Saddam Hussein hende haulawa zinu pia na bakema silamu wa ngabo mamunafiqin wanjio yabo hata wai president wa Iran umuro wa hahe bala ngabo ambao wa Islamu sha wa mamunafiqin wale wafanyaye ku waja uliliwa president wa hao abanga dorone soka engema silamu ngoba zima karjajo dohora na nezeshe kizimu chema Islamu rifariqiana ne Qur'ani ngambia ukaya enyo rikodo muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mkeba zima msihane nembonzi msihane no Islamu alafu rija kartuzi fanya hala ani ze provunda zinu dukaya ridungwa ne makafiri wesa warangamiza ngwarangamizao hema halayo nsipia kabasi walo kabasi wandu waliona tranquilite harmanti za hao hasiba we ukaye masilamu kwa tiba zima chenge masilamu ngo bazima wallahi zinu kazajo rihunda heni wakati rjodunge Qur'ani yabo ngarjuka harma amani na Qur'an mtume harambia inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Mwenyezi Mungu kanaparoka usa peple kanaparoka usa wanru simpaka wao wajirekebesha wajilekeza basi zetaaburi hadana unizo simami zulma wakati lwanunu dawakaya kartiba zima zeroho zatu ani zifarikiana itongeza ani zemvuza hatu zilawa wandu wajo weri renda baiza mabido weri waria hapa karti ani yadan wahida karti mhono mzima cheni wakati lona mhono mzima kabati mwajo shida avunze wakati warenga peleyo walifunga minyongo majana matanu angalika ngojo shida uvunze kuna shida uvunze yeto mzima ekauto mzima wote uvunza basi maana rivunzo au leo da bakari rifariqiana ngaruba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu yarejeze ze imani uharmai masilamu ze imani zao zikae qawi zikena vu zijokaya eka si sanganya da bine mwana masilamu abanga rjo waswili cheka rifariqiana ya abu kabati amani oboga ikhwata al-iman Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurabi harmai ayainukaya warwa amini baada hapo thumma lam yartabu wa amini mtume wadunguze kharizon sipia kwa jatia shaka harmazan usilamuunu kwa jatia shaka harmwe ya imani hao wajahadu bi amwalihim wende wafanya shay jihadi wende wawana shay jihadi heze mali zao ibana basa shay jihadi ahbaba rasulillah wanzani wangu ni mwanzao ni shay jihadi sharibaki ya bahaenda shi doju hamrende Irani domduju hende Palestini domrufanya pardon jihadi sharibakia hason sipi ya mide wahadani mriawa nene nafsi ya moya hahe irenti haini bizon sipi ya idunge kheri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inyongohe harma usilamu abo mriarenti zembi mruya hujuru haini bizon sipia yodeshe jihadi sharibakia domruwana ne nafsa moya hahe akanga ndo kaya nafsi uo hatanganyi hadena mrupara shetani inna nafsa la amaratun bisu'i mnaharamu wa nafsi wonge harma zungo za hatu
uode uri amrisho na haini mbili zifanya uzonsi pia hatanganya hane shetani wa rohora mru ilende watie mru harma ani ize khatwari basi ngardori ngwa wanao she jihadi he zemali za hao wenjia harma zitendwa za ufanya zema nado she jihadi ikao ngwashiwa nao engwa wanuhidini wanao ne makafiri heze mali za hao wa anfusihim neze roho za hao neze nafsi za hao ngwato wao zemali neze roho za hao nohidini no wanusuru la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah ikasha jihadingisho ngabandu kwa tuhenda shangwa saidili yao wala wanruendao wanga taho mali gilazimwani kwa mali gabandu ka waje hansukaya singar saidili yao haina mduka ngodo harmasha jihadi ngarimnikao anifunvu no ili yashindende ya hime yafanyeshe jihadi yabo ngao hamandaye yabo izojo hunda ngojo honda nanizo kwa msaidili aende yafanye rungo za khair neze nafsi za hao neze mali za hao neze roho za hao no ili hindini no ili wanusuru yedini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yedini ya Mungu dini ya mtume ukawa ni wanjia wa harmaenzia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fi sabilillah wanjia wa harmaenzia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ikayazingi waziona ikao hizo dezatende za kubaliwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ezinji kaudo waziona ule khairi waiona izo za kubaliwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baso waruwanu lakawafuwa wanu Mwenyezi Mungu wasufungwa bukaya ulaika humus sadiqun waruwanu wafanya usarongo zinu wa amini Mwenyezi Mungu heza imani za hao sibahi yabo wenda wanashe jihadi watowaze mali za hao watowaze nafsi za hao hasibabu iliwa waniye dini ulaika humus sadiqun wao ndo waruwaza sabuzi wao ndo warumaba kweli na kabati rongo njema hun duniani nyora njema kabati rongo njema hun duniani hamamrukana ukweli wa haina haine mrikaudo mralo naye emru hadani de mrume wa mru yamnike verite yamnike ukweli wa haho haka emana le uradanganya ho harma ani maisha ya hatu dizortungo zamba wizo emana ra hatali ho harma maisha ya hatu daukaya ani nrabonge mwinji na nrabo uongo balio mwana adamu henda harma haini khasara yonsi pia hata ngedao mwisoni hadithi ya mtume ngedao mwisoni yede tsonga za mwanadamu ani harema tapo ka zinde zendrabo wizo ne kamro harema tapo hiyo abo msemro sangede izenkuni za humro wa jahannam narke kweli iyakum bisidq narjilazimishe namnisamihi ndenge bamaji bamono hama mtabion bab amba iyakum wasidq narjilazimishe na udamba rogo za kweli fa inna sidqa bahakika hamba kweli yahdi ila albirri ngero wa umru henda harma rongo njema harma ufanya njema walbir na rongo njema zinu yahdi ila aljanna ngazibali umru hatazi tia mru mbeboni mru katuransi ufanya rongo njema na hamba rongo njema hata Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya ureme tapokaya anta minas siddiqin wewe ndio miongoni mwa ruwamba kweli nikangwa bukweli yabo ngojo tuloka wewe miongoni mwa wa mbeboni narjijaje ukama lahoni hatu ngasina raume ngasina waruwashe ngasina wana nasinga ndio ukawa na wazao banu wama intelligent franchement wana wazalo harmaintin woti malaba ani wujirenda mbeza mabwembwe lakini intérieurement woma intelligent ikaka tanza ya arrive waharmaze darsa zahe yo hanza hahe mwana cho wana wahunu wowema heza janibu zonsi pia woti hamada wala wazala ungazija na riena var basi wana hamada wao ketula zimurdo wambia rongo za ndabo
kesu lazima duanika promises andabo aba dunia na surati ku promise e mwana haho kaya ikahunda na nebak ngamjo unika funvula mbayndo fulani ngamjo ubeha ani umra an example ikahundu baki ile le kadonjo hunika labo mwana hangu ngamjo ubeha wande wa zuru nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwana haja na tilo toka wihundu chawi Paris avec nation mwana haja hundu ila baki avec le nation aboye katurongowa mwana ikarongowa gulindilio reaction ya mzaza hahe yengu joka unafidhi zina zaba kana koni zinafidhi omunge kauni kema na promise murto mfanyidia mfanyiro msafara ende yazuru mahala yayo ba deja iyo promise njema deja ngelekezawe mwana mwana enda huda henda hono zida anieka haja ngojo naye ani ya changement namne mwana jokaya kana kwa hamadi namna yaka min qabl haukazo yaona hula ani zimlekeze ya akili yahe zongozo zonsipia mwena rufanye makador jodoni ko wana ikawa hunru mitihani hamada inu hani irtijerebe ukaya mwana hunru baki abongar parao ngar fanye mwende mwafanye bali gabondo wafanye bali bahare mwana hunru hunrana na mtihani na baki nye kamlaani shetani mwari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kangarjo korejeziwa wa Mwenyezi Mungu nangujoka yari hasibu wamfanyido msafara unu msafari ka wewe wabehe mwana uhondana na ajiri ze ajiri mwana hao yazihunda ukahafanya umra ngotwandishiwa umra bo mzaze je namna ikoro abajusoba nawe hatu wale umuzioni wale wasome Qur'ani basi ze ajiri wazihunda wana wala ngazitsungo urirejeisi wa baba na si wazaze yabo wanati warenti bayetwa ya mwanadamu yonsi pia de mwana wa hahe abona rangalio wana bahangalio wana ze ajiri zina ngatsungo fanya ani demituru kwa tubunguzi ziwa zinawanikiwa na singarinikiwao hamade namna wanikiwa ujisema na wao banu kumbe hama akaende ende haji hawaje hafanya na rabede umra bade hilo nyangu hende hafanye umra basi bala wewe de wafanye umra wewe bamzaze wewe de wafanye umra yeye ngunikiwa za thawabu za kazi tubunguziwa nana wamzaze bahongo nikiwa ani ajili ya ukaya hufanya umra wede wakausaidilie mwana wala hata wasidi na fanya zongo zila mwana hija abo hesa hafuzu akahahondolo mtihani ngudu yake mwema heze janibu zonsi pia naam ngarejele yao iliritimizi eshepidi shabakiba no shahe darsa ya hatu hamba wandu wao wanoraka abantu humu sadiqun wao do wandu mabakweli ne mabakweli wango johonda na khairi mrasikede na mrumme mrado mzishia mrasikede na mrumme ne mrumme wala ujokala anikabati mru ujoka ujuwazi aibu zake kasindawe haina rongo za hozo nsibede mrumshe wala ani udomzishia rongo engo mzishio hatandi yede maana ko ezendo wala ngazi njiyao virisi hema kalimeko dori ambao sonsi pia hizo rizambao zonsi pia abongo emrumme namba kweli ye mwana yambiyo kweli yabole daho ani linyongoha abale ledaho linyongoha kaza rongozi do hodahoni ani kweli nruvu garjo hanzi haba pamoja no waru ikao de mamba kweli jerji harmaze neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili tike wale garanji yao harmwe ngarajelo harmwe tafsiri wanu de mamba kweli harmwe imani yao ya imani yao ani ithibiti nizo ambao imani yao watoa zemali za hao watoa zeroho hasibabu Mwenyezi Mungu hasibabu ya Mwenyezi Mungu hawani ya dini ili dini yashi basi wanu de mamba kweli wafasira ukaya wanwaru ikado wanwadu weka walone ne imani ya sabuzi ayayo hisa ngarjo harma ayabili hamba ukaya qul atuallimuna wambiye bomtume wambiye ya rasul Allah atuallimuna Allah bidinikum yenga mjawo husoni mwangu mimtume ngamjao husoni mwangu atuallimuna Allah bidinikum yenga mjao husoni mwa mtume
nje mdo jivuna ya ukaya amini mje mdo ni samtu mukaya wansisire amini ngamjuo Mwenyezi Mungu ngujuo Mwenyezi Mungu ngujuo izo mfanyao ye publicite hosoni mwa mtume mwehamba ukaya si siri amini na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wallahu ya'lamu na Mwenyezi Mungu bali Mwenyezi Mungu ngujuo haini ya amini za sabuzi Mwenyezi Mungu mjuo hauka Mwenyezi Mungu izo yarangali yao sonti pia haini mdu sonti pia hanikiwa anibote ikabda nza angalie haini mwanadamu wadanza mwangalie ula Mwenyezi Mungu hamnike bote yahe basi sonti pia ni mdu hanikwa bote ze bote raniki wazo hizo Mwenyezi Mungu katuzangalia katwangala kariwe mudu hauwe mkudu hauwe sharibu hizo katuzangalia kamera ya Mungu yo ikala ikaansi ngangalia bahano bazima ngangalia ya roho ya mwanadamu roho ya hengiyoje abodo bahano Mwenyezi Mungu yangalia inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila jamalikum walakin yanzur ila qulubikum Mwenyezi Mungu angalio yemiyo ya hatu yode maana kosonti pia narifanye yemiyo ya hatu ikaemiyo mema ikaemiyo milainifu miyo ya habarongo njema miyo ikawa kai uone mwana nyuho ani ngo kabla yajaka humabaka haini kalimalo ntipia chaye visage yao angalia yangujibiwa hauka hadithi ufumbaria na mtume harambia ukaya atabassumu ala wajhi akhika sadaqa kumrutofumbaria osonmwe mwananya bamru hamono mriyasehe ani iyongo hondano na point wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ndukaka waono mdukata hata kwate mrubile kwa ngwafikuro hata ulati mru mjuao na wala rojola nao shahindini ila dero haukero hindini yeroho ngiyombi yeroke tinjema ubongo ikhwatal iman wal islam Mwenyezi Mungu ya'lamu Mwenyezi Mungu daujuo ma fi samawati Mwenyezi Mungu juo izo yaziradiha izilo harmaza bingu izo zonti pia kama sema Mwenyezi Mungu atohijua haini yeshiroho mbinguni iho Mwenyezi Mungu ngujuo ya'lam ma fi samawati ngujuo izilo mbinguni zonti pia ngujuo wa ma fil ardi Mwenyezi Mungu ngujuo izo ikaudo izilo harma ardhi ikaudo rianshio vanunga abo harma inu linugozi ani dele gozi la rawa ya ardhi basi de gozi la rawa ya ardhi ilo gozi kolo jema iyo mahala niko ufanya ukaya mwanadamu ya juwa ya aish narangalia mbabi yenge le gozi la he ardhi lendo fanya ukaya mwanadamu ya jehunu katuja ngudo kaula hindini Mwenyezi Mungu Ghafurur Rahim hajailia le hoju rijori wale zinru wale jaru zokiri ngabo ardhi ze ardhizo kuna baisho wala bayo kena ukiri hakaka janiki waye capacity ya kwa toemba hindu cha Mwenyezi Mungu heze rahma zahe au kawandu waruma wahahe au wafanyilia urumbi hajalia kai ardhi ya halani inu ngardo juwari aish ngabo ardhi kanga ngabo planet ikao ngabo wanadamu kwa tuja waish kwa ngabo niko karjajo juwari aish hare hansi banu hare hansa le gozilinu la he ardhi ikao ngardo juwari lirumie le gozilo na dokari wale zinuru wale jawr fanye jaw ili juwari aish harma maisha ya hatu ya hunduniani ikhwatal iman basi Mwenyezi Mungu juo ezilobo juu na nezilo harme ardhi nano ntsina nsiniho vanungabo ziumbe zilo yiho sirka tuzi jua otinimwe ardhi ngabo rwanshiyo yo juondo izonyile mwengu ko Mwenyezi Mungu haze hansi shaka tujua nangalo harmale kaf garunda ngabo nyangu lingabo jao warongwa yesha harme ardhi kwa tuhufa aka Mwenyezi Mungu hafanya kwangu wajoja washiho endo be yajo tilwa harmale kafu yafiniwa akena motena kajojo kana Mungu basi Mwenyezi Mungu yede juwa ulela Mwenyezi Mungu yede jabbar wa hehini rongo zonti pia basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujuo izanongo zilo bo juuna ne zilo bonsi wallahu kadhalika izilo bonsi wallahu na Mwenyezi Mungu bikulli shay'in alim
haini mbairu yonsi pia haina hiru shonsi nguzijuo wama tukhfi sudur nizo ikaudorazi harmaze nafsi za hatu abahanga wena rongozi doho muoni kujazambi ya mriso kawansi pia shabo deja Mwenyezi Mungu sangu ujue zo sawa azmiya Mwenyezi Mungu ujue zo sawa wa prepare banu insha Allah ngabo Mwenyezi Mungu mahani ngamjo kaudungane abararullah ngajuka da harmaye ya umra ngajuka da rafanya umra irtirantu uzamba pourquoi hapa usiku Mwenyezi Mungu dornike tawfik udornike tawfik ngarjo henda uendao kwa tuenda kangwanzao waendao haka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawandishi yakawende kugana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ka usiku ridunga ni dira fanya umra nafanya ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajojibiwa ajori ni kema vuna basi wama tukhfi sudur izo ikaundo razidziha haumwazidziha harmaza nafsa mozahanyu bali izo Mwenyezi Mungu sangu uzijuo Mwenyezi Mungu ujuo man amana bil haqq Mwenyezi Mungu ujuo ya amini hadha sabuzi ya baka hanje harma usilamu ya amini haukweli no wa amini hanrabo haukayanga bondu wa amini shakwa ja amini hausibuzi haba yamunnuna alayka ya Rasulullah yamunnuna alayka ngwajao bomtume hari washukuriye ngwajao bomtume osoni mwaho harimo wandu kado wa amini washukuriye wasilimu yamunnuna alayka ngwajani ngudukaya waujili yao wandu wa amini ngwajao hosoni mwaho wausimbulia ngwajao hosoni mwaho bomtume uje wausimbulia ibane kau amini yakuja amini izo nariena vari izo mtu tazijuwe halafu ngwajao homtume uje wamtaabisha na uje wamsimbulia kwa sisiri amini hapo ngando urishukuriye wambie bomtume wambie maswaluku yayo wambie bomtume nsido huja hosoni mwangu mwenitsimbulia nsido huja hosoni mwangu mwenitsimbulia ukaya mimi muslim mimi islamu bali Allahu yamunnu alaykum uo Mwenyezi Mungu uo nde ujuo ewanrabo ya amini hanrabo ne ikao hanayamashiwa ya neema ya he iman ujuo ya amini yalona imani sadiq imani ya kweli no ikao haja shabala ngihama katibala na balango boinge bala ujuo ya ikao do ya neemashiwa ya neema ya he iman ani njema ya imani ya safiha ma in kuntum sadiqin ikamkanyi yinyi ngamambao ndongoza sabuzi ikaya ino imani ya kweli ikainu imani ikawa ilawana haruma ezifuba zahanyu ikainu imani ikawo muamini haza sabuzi yabo ngelazimuo animru yafanye hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazinu mruna fanye haukaya mrungu fanyo ya ibada yinu hasibabu Mungu shamru kwa tufanya mreja arejele mtume mredo mnamdo fanya matsimbulizi hama ukabala uongo ufanyile mtume nongo kusumfanyile hata nongo lewezo rifanyao ikanga rifanyao ibada izo kartu fanyile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala Mwenyezi Mungu ila pa besoin yakati na besoin ya hatu na mfanye msifanye nyide mjohorana ne consequence nyide mjohorana ne khairi faman shaa falyu'min wanzo na amini rabbul alamin waman shaa falyakfur wanzo na kufuru Mwenyezi Mungu ngabo surprise ilo iho ejo amini ujenda tu hamwe jannatan naim ujenda tu hamwe khairi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaone neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ejo kufuru ngujo inda stilo harma shatima cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabisiwa yaone siwa le baya la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi ya amini hausibuzi yabona fanye ya ibada hasibuzi yasu amini yaje azambe
he hali kaundo ya fikirio na juu he hali kaundo ya mbao obonge al iman obonge msido huja mwejifahari bo makafiri mwaka makafiri mwajoma msilimu msido huja mwejifahari amama rasulillah usoni mwa mtume na ujujusa makurnundu kama sisi leo sanzinga sima silamu ingesinda si mroi hakaja joka haona na neze daraja zinu zi daraja za mtume alayhi salatu wassalam izo kama tumndu amnikazo izo hanikiwa ni rabbul izzati salam hanikiwa ni rabbul alamin chati wanadamu kama tumndu akajusa mtume ani hanika ndo ya kazi wabala ikati Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ugengazo mwanadamu yake haujua usoni mwa mtume alayhi salatu wassalam sijau na mdaaze bo makafiri ikawa mwaba msilimu nja msilimu she imani yahanyu rahaka jastakiri harma majaufu yahanyu sijau Mwenyezi Mungu mwambie kwa sijau na mdaaze mfanye hazi mfanye ibada hasibabu ya Mungu ba Mwenyezi Mungu dejo mlibani Mwenyezi Mungu dejo mlibani kamda zamfanya amali ya inna Allaha hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya'lamu Mwenyezi Mungu de ujuo waeche ghaiba samawati izazishihana ho mbinguni ho ikao sisi kartu eza bandaya ho mbinguni ho nane za bandaya haruma sheibade shansi Mwenyezi Mungu waeche de uzijuo lihode zidohum duniani wallahu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yariumba basirun Mwenyezi Mungu basir gene kamera ya hahe kamera ikawo ani kabati mrujoja yetawe ikawa ngabara dunga da harma mashuli wabukami ngama ndo ntawe kamera nsijone ha yoti kamera mrojo yoti kamera kamnungu yojwa yetawe ikawa weni bahanuliyo aina ma takunu haini bahani kaudo uliyo ne kamera Mwenyezi Mungu yuhudungu kabati ujo hamba kabati ujo ufanya itodo tokaya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala isange ne kamera ilangu guhangaliyo bani kaudo liyo inna Allaha wallahu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yariumba basir nguono yede uliona macho uono khainatal a'yuni izadishihana uharma mbebe harma ensa ya hele zicho nguono izadishihana ikao wakati mwanadamu yehangalia mwanadamu nai kuangalia mwanadamu na shamsu sabah na yeye wakamwangalia wala akatujua wakamwangalia nai lakini Mwenyezi Mungu directema wala mwanadamu wala akaangalia mwananya hakamwangalia nai isa huwa arestrewa enamna wangalia mru nai hangalia mru nai iyo mengoni mwema asima zero hunduniani narangalia nendo na tuangalia hata na tuangalizo mtume alayhi salatu wassalam ya rabia hamba humrutofu maria masha Allah tijiliwani wandu wa khairi tijiliwani wandu wa beboni waja wakati banu haushile darsa yinu yabonge lazimu bangu ani nifanye moa imani nifanye moa ikhlas ikanga mangalio nsido angalia ani hamangalio mwiyi sonti pia ni kwa akili maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kwa akili rudojuwa ya uranzo ne turanza Mungu hibenza dunia la sura atakauno shamsu saba haangalia ngabo mwangalia kwa haangalia wojo ukata umuzisa pourquoi unangalia namna inu haina mna wa mwana ya haangalia yo fasiri za ukano ya quelque chose qui va pas inamna naangalia inu inamna angalia inu wanu alhamdulillah ngasarma khair obonge umwangaliano wa hatu heni na mndu yangalia mndu ngeneze daraja mndani kwaozo na mngeneze fadhila mndani kwaozo ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ikhwata al-iman wal islam Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala gujuo izadishihana harmwe matsoe hatu nane zadishi wama tukhfi sudur nani zoikaodo zido omozifubani hatu so uzambia mritso kawonsi pia na Mwenyezi Mungu gujuo bima ta'malun izo mfanyao zonsi pia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nguzijuo izo mfanyao na daye Mwenyezi Mungu
sha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujuo wandu wa khairi ngujuo wanafiki hata banu ikhwata al-iman bando bahanu raka ukazakifu ya surat al-Hujurat insha Allah ngarjonji ya babi uharuma ya qissa ya jana rabbi babi min baadi abo rilie ngarjoja radise surati Qaf hau radise sura mrajina insha Allah akaya yinu mbe ngartongo do si habo do shinda ya Qur'ani inu rongonku leo ngartongo soma sura fulani madu some sura fulani madu some sura fulani ahbaba rasulillah sallallahu alayhi wasallam wanama wazani wangu watukufu ni manzaoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada raona ani wamlaoroho wa manadamu wa khairi ko insha Allah ngari wombao Mungu harmade darasalinu liona warukao ngabo harmade darasalinu ngabo ma awliya Allah tawajua ngabo ma waliban mtume abokaya kwa jatanganya hawa ruwaidi itono tokaya wandu wararu itono tokaya bade mzima harmon wala wali wandu kangwa harmade darasalinu kijajo kiritoka wandu wonsipia wao sawa ngabo ma waliban shorto wajua wafiniwa wabala ni Mwenyezi Mungu wajua omuga harmon wandu wanu walo harme edasainu ngaromba ubo Mwenyezi Mungu huwa haho no jalali wa haho urijali emengoromando ikao do wajoka utilaho kabrini wazisiwe masuala ya hao masuala wayajibu henamna razambaba nujana wanikiwa shaitada shambeboni wanikiwe malazi ya mbeboni wanikiwa etereste ya mbeboni wanikiwa emarashi ya mbeboni alevushe la mbeboni ngatungojo jobanu jokaya ngatungojo jabanu banu bala udone basi atajona zanongo zila ujamba ya Allah himisa ya kiyama ije ili nende naone wanaama ili nende naone uwanzani wangu niwaambie bushra niwaambie wauzade wanihunda ukatijibu masuala yo kabrini yode bakie nku wakati mdojo ujibu masuala yanu Mwenyezi Mungu njorinika kalima thabiti hasonsi pia wakati njozi sema masuala yanu riyajibu ani kwana ana zima hazima riyajibu amadema marabbuka yendo bemfome wa Allahu rabbi ruzi sema masuala yayo riyajibu yode de darsa ra yambajana sharika harmando rika harmaye mru ani mru wa khairi halafu leo ngarjao haruma al-abdul kafir ngarjao harmaye mruma ani kafir kaya kafiri Mwenyezi Mungu naredese hule no wanu idha kana fi iqbalin min al-akhirah wakati jao kayangu ya qurubie inde harmaye za nyumba za akhirah na utinjishiana ne dunia inu nazala ilayhi malaikatun minas samaa gwere wa malaika bahe inamna wanu wema were wa malaika yabo nano wanu waibao gwere wa malaika ashakwati sawa okay malaikatu rahma malaika wema wabaliao vushajema wabaliao sura njema hata ngojiwe waangaliao chana rangalie mrujo kuvumbula bana basaendo al-kafir Allahumma la taj'alna min al-kafirin fansurna ala al-qaumi adh-dhalimin rebu seno wanru makafiri wan hamba yamru wai kafiri ikahasa ngukite dunia basi nazala ilayhi malaikatun minas samaa mushiliwa ni malaika wala mbinguni sudul wujuh koza nyiso za hao waangaliao lami ngutona lami ya bihanyiwa mahum pamoja nao ngwabali yao ani zesumu ne mavazi mai ayambeboni mavazi mai ya mroni afwan mavazi mai ya mroni waja wakaansi madal basar lamemshoz waja wakaansi kiasi ya mwangalio wa macho umruangaliao baada thumma yaji'u malakul maut ngujo hatta yajlisa inda rasihi ajaka anti yosomashe fungwashe istashahe engwa boje ya ayyatuha nafsul khabitha ewe mwenye nafsi bi nafusi nyireda nai ewe mwenye nafsi ani nyireda nai ukhruji kabati ndongo nziro hamade loga hatu inu komandi za rizala komori sheshinga zije ngotao uparseze mo wakati wallahi alazim kushindi na boyo lugha ya hatu sha ile lugha ya hatu kaja kamiliha abo oblijamdara ngamnamo waki Faransa namo ya Kiarabu
ili wajua ndo tafsiri zilikado ndo zamba. Basi ikhwatal iman, oi mruoi ngubaliwe ma vazi nezarongo mbiza zamroni wanono wajwa kaensi kiasi ya mru obanu maso ya wasiliyo baada yabo ezambo hindini ngujobala haja hambilo hauzi siwa zanongo zonsi pia ikaodo ajoka hauzi siwazo we mru kafiri abaroha harma ngoroha ba eroho ngorohao hinda harma ani wausiu wa Mwenyezi Mungu ne ghalabu ya Mwenyezi Mungu. Basi kafiri wala ikaishia kalima yala fatafarraqa fi a'dha'ihi kulluha ezungoza hizo ntipia zojomoha zungoza hizo zojomoha fayanzi'uha wakati ula abwe samti adida abwe samti uhara wala daika mjilia yana malaika wajilie mwanadamu wala mwanadamu muyi wesawa mti adida wakati ula fayanzi'uha wadisotoa yeroho ya hahe namna ikangwa towao hama mrikangwa tunao buzo usihengozi waivure watu usihengozi wala waivuru direct ma ani haudharuba fayanqatu minha al'uruq wal asab fayakhudhu ngaba ngazi kati ngazi tinzi hao ngazi kase hao ani yemizi neziba za he mwanadamu woi wakati unu ngwarengao yeroho yahe baseka warengero yahe waibali yao wende waitia uharumwa ani yala masanta wayabalia yamroni yala ili waja watiero mbila amba yakhruju minha amba ngabala wao uharumwa levushe la hele lejifa ani la hele pinda lila ngabalao vushe kwele vushe lonu kanai harumwe mwanadamu ula mwanadamu kafiri katula wavushe kati vushe bi omga ikhwatal iman ubani kaori zalama islam ngaromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arife islam narjebu sena na zerongombi narjebu sena na mivayo mii narjebu sena na makalima mai narjilazimishe na habarongo njema qulu linnasi husna yule Qur'ani ambiyo wanadamu rongo njema yani wakati joka dawana wanadamu ikangwambia rongo sharongo njema aya hamba ngabalao ole bushelinu fayasaduna biha ngwahe yao wanu malaika ikawono malaika si malaikatur rahma wanu wabalio rohinu abaha wanu malaika wa adhabu fala yamuruna ala mala'in min almalaika kwa tsubira harma jaishi garamba jaishi harma parti ya malaika illa qalu illa todotoke lebeya la malaika ngwamba ukaya ma hadhihi ar-ruhul khabitha inda ibe roho nyichafinu roho mbinu roho fayaquluna ruhu fulani ibn fulan inde roho ya mru fulani mwana wa fulani hatta yantahu atawahia ila samai dunya wa hiya harmaungu wa dunya fayasta baibo harmai dunya harmaungu wa dunya wa lindi wao wabuliwa fala yuftah laha ketsubuliwa roho roho mru kafiri ketsubuliwa itohe itopenetre uwingu hadani nangabo masantineli bala wahimi watia baraji roho hiyo ketujwa ya hunu akwa roho hiyo tia bizilma roho hiyo tia mru mu'min roho hiyo rohombi wekanzo wanaanya yatokana hikdi yatokana husda ikhwatal iman risjahunu rijari prepare wa mru wa jahannama wende uribisi basi wakati ula kwa tubuliwa wahea fala yuftah laha thumma qaraa rasulullah sallallahu alayhi wasallam wakati mtume ngo abukaya la tuftah lahum kwa tubuliwa abwaba as-samaa zemilango zembingu hizo katubuliwa mru kafiri roho ya kafiri ketsuhea asilan ketsuhea mahalaniho wala yadkhuluna aljanna wala kononji ya harma yembebo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatta yalja aljamal fi sam alkhiyat fasri ya sam alkhiyat hindi narangalie jamal ngamia amana kanamji yambebo ni hata ngamia inji harma dojo anila la sindanu sindanu
mriyarenga mnauzi mriyanzo yafanye tartibu sirtone macho mrazo fanye tartibu ibnauzi oda yanji harma ditola sinda dida ouzi tokiri wanjia ebangamia ngajoka unjio bahanu bala impossible okangamia injie harmale le dodolila basi impossible hokaya mrukafiri yanjie harma za neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabodo banu mtume yabya ukaya wanu kwana unjia harma yembebo ya Mwenyezi la tuftahu lahum kwana buliwa kabati ruhusa kanga majoka kadai kama daya ya mtumranzi ya harma wangu handani la babali batirwa baraji kwana uheya harma wangu handani wala kwana unjia harma za neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada bala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bala babo kajaheya au biguni ya harma hawa umajarakani hula Mwenyezi Mungu ukaya uktubu kitabahu fi sijjin na mwede mwanzihe ya mruma wahangu mruma kwa peu na mwede mwanzihe harmale daftari bi harmale sijjin wama adraka ma sijjin enga mjua ujeshi yenda hivi palo sijjin kitabu marqum hamba sijjin fi asfal yongi yonsi na nsini harmale onsini mwe ardi yafkare yodo malani huloye obahano malani kodo wajukada wa fanya restrema ya wahansi wa yiho bahaba na mwede mwazihe fi sijjin harmo mahalaniho thumma trahu ruhahu tarhan baada abonyi malaika nyinyi mwabali amru huo na mweusi na mumvurize ani wakati nsimbali na mzo mchili hama javusha kauchili wasi habonsi hamba itahu tarhan na mumvurize mvurizo ikhwata al-iman baada banu yavuriziwa achiliwa majarangani na mangalemdo yachiliwa majarangani ho yasihao hatajawasili anibonsi wakati unu thumma tuadu ruhuhu fi jasadi iroyahe mruwape uoi ngerejezi wao harmaye ezungoza hahe ikaisa rejezi we roho fayajlisanihi ngujiliwa ni malaika waili malaika wanu wajua muzisa marabbuka endo biyo mfome wao bo mrukafiri wewe bahe ngujabukaya la adri nsujua Mwenyezi Mungu abadi iyonge thibitishao kahuka duniani kujaka ujua Mwenyezi Mungu yabo kuna kaujaba ujua Mwenyezi Mungu yeda bana Qur'an ya Mwenyezi Mungu abukaya man a'rala an dhikri emrikao habadingo usilamunu habadingo Qur'ani hatuinu habadingo ze ngoza swala zonsi pia mrututa haswali enye as-sala ngamusiyoni na ujusuya rdo swali ba swala ila de passport rjoko balia emrutu domri hane passport abakano jo pashia aba safini basi man arala an dhikri emrikao habadingo usilamu habadingo ya Qur'ani fa inna lahu ma'ishatan dhanka ina maisha ngujokana maisha ani maziro maisha jore mabahanu vale sibahi wanahshuruhu yawm alqiyamati a'ma ikangu baithiwa ngujo baithiwa mfumato kano baithiwa ne mato yakanayo ngujo baithiwa mfumato baseka baithiwa mfumato ngujo kamba ukaya ya rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira maana ndi mimi na baithiwa ani mfumato na mimi tikauona duniani ujambo ukaya kadhalik namna donda inu atatka ayatuna ziujidia za Qur'ani za hatu ziujidia wa uislamu hatu ziujidia za hadithi za mtume ujamba ukaya asatirul awwalin ani yauma majala ya izala halele za hanu wa hale ujazi amini basi kadhalika aljawma tunsa namna donda inu namna waadiwa za duniani watuka uswali tarawih Ramadhanija kututa uswali kututa ufungetumu basi namna donda hiyo sisi tunsangarudiwa zao ngasema karsu huona ubaki mfumato hata kutujwa rungweno da hubi ikhwata al-iman idarsa yahatu kajahisa insha Allah umlango wunu ngarjowura jeyma wudu a 19h30 insha Allah ngaro mbao kebazima na Mwenyezi Mungu nyarumanji banu mdo eme darsa na partager darsa na abone page ile page ijile ihondane na uhu wa hondana no wa suri dunga washinde warinduga insha Allah taala adallu ala alkhair kafa'ili
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بالحسن الخاتمة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wanama tukufu insha Allah hamade namnara zionesa meromba Mwenyezi Mungu yarinike roho njema, yarinike ani utatufu wa udofumbari ya usomo wangu wa kheri wa hatu kamraono mru wahahe mru wema mru yafumbariye mru yatehe mru yamnikom hono kamtujwe maana yabo nikamru hono haunga mweshelezi zoni honikana mihono inorongo muhimu nzo munawara inorongo muhimu halisi hakwaya hindi eni wakati wanike mwana nyuhomu hono basi ye distance ya ukamnyezi Mungu yamtoleyeni imaasi yanyu do wakati mwa utsofanjao na bala Mwenyezi Mungu saham amsamihini madhambi. Sisi karna bari mnikenemi hono nyi shamsu sabat na bali niko hono yo impossible niko hono chango dodo nika mzadi hamanda we chari jahuno ari huno mangani mu twanza afanyezo yanzao lakini umhono mruni kama namme hamandaye mruni kama namshi hamandaye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.